boss nukuvuga ngo mwebwe mwabonye kuja gufata ibindi bikorwa cyangwa se gutabara mu bundi buryo bitari vyibanze kuri mwe muhitamo gukoresha buno buryo cyangwa nuko mwananiwe gutabara muhitamo gukora bino? Murakoze cyane kuri icyo kibazo ubajije. Nena nabisuguye mbere burya naje gusanga ingingo suko twirukira kuja gutabara. Yego abiwacu bakeneye gutabaza ariko uno munsi nitugenda twese tukaja wenda gutabara twashikiriya tukagira ico kibazo kuko murabizi abantu kibarapfa kibaragira gute. Muri no si tugezemwo dukeneye abantu bafite ubumenyi, dukeneye abantu bize. So twebwe ikintu twaravuze yego nubwo bikeneye ko umuntu ajeho physically ariko twaje gusanga kandi turavuga reka twige buno bumenyi bwacu buzadufasha kugira tuzaje muri Kongo tubashe kumenyekana. Impamvu reka mvuge buryo umuntu ntahabwa agaciro kuko kucarico ahubwo umuntu ahabwa agaciro ku kintu afite muri we. Kuko naje gusanga ubu nyine kenshi ubwoko bwacu turi somehow anda nyine ntituhabwa agaciro ariko cyane cyane kubera uko tutize. Ariko muri iki kinyejana twaravuze reka twige tugira ubumenyi bwacu nitumara kwiga tuzagera muri Kongo ko tuzaba dufite ubumenyi ijambo ryose tuzavuga rizumvikana. Twabonye ari ubwo buryo twokora nubwo gutabara physically bihari abazagenda bagende ariko n'abasigara bige kuko hari igihe amahoro azaba dukenera abantu bazokora mu ma institution runaka. So twese nituzaba turi muri koti imwe kurumva igihugu still tuzaba tukirimwo kandi ka tutakirimo kuko tuzaba dufite abantu b'abayiletre kandi dukeneye abantu bizi gisirikare biziki. Niyo mpamvu bunyine anovuga ko priorite yacu ari ukwiga tukagira ubumenyi hamumenyi dufite tukabujana iwacu ruguru bugakora. Murakoze cyane. Niba natahuye neza ushaka kuvuga ko urugamba tutagomba kurwana mu nzira imwe? Yego kuko naje gusanga urugamba bujya ntibarugwana mu nzira imwe gusa. Abaje kugwana yego bagende tuzabashigikira ariko nabandi dukomeze twige tugira ubumenyi kuko bizadufasha cyane. Aimable. Shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho mumeze fresh as usual. Ni wa musore witavye Imana Intore the M's the best entertainer from ngahita nakira abahungu bavuye muri AC niba ari umugambwe niba ari itorero ariko nizere ko mumeze neza bakunzi bacu. Turi ku mpera z'umwaka Noel kubemera ivuka rya Yesu Kristo. Noel nziza abemera ubunane bwizi wacu kubona niho twakaza dukunda kurya inyama ubu tuzirya iminsi yose. Twizere ko meze neza batameze neza Imana ibagirire neza abarwaye barakira mu izina rya Yesu Kristo. Kwitaba Imana nijeje nyine yego. Rero ikaze kandi mu biganiro byacu nkuko bisanzwe ngahita nakira abana basore batatu batubwire ibibagenza. Ese niki ni umugambwe ni itorero ni groupe armée niki bagiye kutubwira uramenya byinshi kuri itsinda ryabo. Ni abasore bava Umurenge muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ntara ya Sud Kivu. Ndakivuze we ndakivuze kanangiriye ku musore uri hagati wambaye ishati nziza y'umukara atwibwira. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Ndabarishe boss. Nkaba ndi umunyeshuri niga kuri kaminuza yitwa Kwitwa International University. Nkabakora ndi muri section yitwa Business of Administration. Murakoze cyane. Wowe nturitaba Imana ha mugenzi wa sibo nanje banyita Sibo Manajon. Nkaba niga communication kuri Lumiere Mtanganoro. Yego ubu ngubu ndangije wa kabiri. Uzijora ico bisobanura? Nsa no bavuga ngo ni Yohana. Yohana se n'umusobanuro kandi buze Yohana ashatse kwishira muri Bibiliya kubera ko Yohana yakoze ibintu byatari. Buze ngo Yohana kurumva? Oya. Buze ngo Yohana. Nyine signification ya John. Yohana. Oya pa. Kura translating ntago utanga signification. Signification ya Yohana
John, cyangwa se reka Yohana, cyangwa John. se John siko ni umubatiza ni umuntu abatiza ngo John ngo ni ka kazu ko kwifashisha oya reka ngo ni kajya kazu oya man oya aya kazu katara wazumshiye muri filime kandi ibyo bintu ntabwo ari byo ari muri filime iyo filime nayo narayumvise karakira umuvandimwe murakoze cyane nanje nitwa Iranze Aimable dutuyara mu Nyakabiga nanje nkaba ndi umunyeshuri niga kuri Université y'Union de Bujumbura muri faculté ya nutrition murakoze cyane Aimable John boss wa John na Aimable Yabomani mwe mikro navuze boss wa John na Aimable Boss wa John na Aimable sinzi ukuntu nobisobanura ariko iri zina ryanje icyo rigomba gusigura kuko banyise boss bari bazi ko wenda in future nzaba boss so rero sinzi ko nzaba boss yuyu ariko icyo nzi ko nzaba boss w'abantu runaka boss nturamuba ndakuvuga ngo turi boss burya naje gusanga umuntu ntazayitwa president ko yabaye president ni ikintu kurumva ni imbaraga ziba zimurimwe ni karakteri y'umurimo mbese nje kuba boss kwanje siko abantu babibona ni karakteri indimwo ni ikintu kindimwo gitegereje igihe kizasohoka ariko biri mu nzira none abavyeyi bayikwise bayikubonamo iyo karakteri burya naje gusanga iyo umuntu bamwise izina bamurebera mu kazoza impamvu banyise boss bandebeye mu kazoza bavuze uno muntu reka tumwite boss kuko turabona muri future yiwe azaba boss urakoze mazina abavyeyi bazatwita n'ibyifuzo wewe umuntu bakwise boss wavutse babifuza kuzaba tiba babona kuzaba boss kubona se arozobona ko umwana wazoba gito ngwizina ngo niwo muntu siwe muntu kubera ko boss ubunyine si boss boss naje undi tuba boss man ariko ugiye kureba none icyo wari uvuze oya nje sinobyemera kubera yuko boss ni boss ni boss ni boss rero wa John na Aimable nanje boss nawe ni boss wawe ariko njewe sindamuhamagara ko ni ukuvuga ngo boss ndabakiriye mwese ariko cyane boss kubera ari boss uraturenganyije vraiment kubera ko twese turi hano kandi nyine nkuko yabivuze azuba boss muri future ariko uyu munsi aranyomoje mbese ubunyine si boss icyo navuze karere garacanga navuze ko boss atari boss ubunyine ari boss muri future wowe uko ubitekereza bigomba kuba bimeze turabibona niyo mpamvu utabivuga ariko njewe maze kubona binyereka yuko aho uko bimeze ubu ngubu nejo bizoba bimeze neza kurushaho ariko n'uyu munsi bimeze neza boss turakwakiriye kakarengane karakomeza rero aba n'abasore bafite association cyangwa se gikorwa runaka bahuriyemo cyitwa AIC ni AIC reka batubwire icyo arico kigamije ki cabayeho ryari caje gute ariko first of all mwamenyanye gute okay murakoze cyane mbere dushimiye Jeffrey TV kuduha umwanya wo kuba ahantu kubera ko namahirwe adasanzwe kumenyana n'umuntu buriya bigira avantage nyinshi uyu munsi rero muri bimwe byarashimishije kumenyana nawe naje uyu munsi biranshimishije cyane kuko byaduhaye umusaruro mwinshi kuva uyu munsi wa none hanyuma turangije kubashimira ikindi kintu turi hano kubw'iyo association amaze kuvuga yitwa AIC bisigura yuko ni éveillé illuminé et connecté gahita dukubita mu Kinyamurenge kuko dufite abakecuru batiza baza bategera ibiganiro byacu noneho éveillé birasigura ngo nugukangura illuminé bigasigura nugutanga ubumenyi ku rundi rwego hanyuma connecté nugufata bwa bumenyi watanze ku rundi rwego ukagiraho aho ubuhuza ça veut dire yuko uri kuri niveau ushaka kuyihuza kubigeza ku yindi niveau nico bisigura niba nsobanukiwe neza mukangurira abantu mukabaho ubumenyi mwamara mukaba connectinga ku zindi nzego bataba bariho mufite akazi ke murakoze cyane turizeye ko bizagenda neza John iyo association kugira ngo tubisangire
dusangire ikiganiro ntiduhe ngambo moya isizame iyo association yabayeho ryari yaje gute byagenze gute iyi association no konti yaje iyi association twagize igitekerezo kuva kera hari 2020 hari 2020 gutya umwaka washira kuri ya crise ya commune Minembwe Minembwe akantu ushimemo aho niho twagira igitekerezo twese ko nta kintu twokora cyo renforcer cyane mu buryo bwa communication kuntu kuko narebye mu ndimi tuzogeza gukoresha indimi z'amahanga yego tuvuga ati nta kintu twokora gishobora kuba cofashe iwacu mu buryo nyine bwa communication kandi tuvuze communication tuba tuvuze kuba wafata gusa microphone gutya tuba tuvuze kuba wogira gute woja kuri radio wogira gute wokora cinema iki yego tuvuze communication urashobora kuba wowe uri umuntu wowe mu écrivain urashobora kuba wowe mu cinéaste bena gutyo ugati nta kintu twokora cyo zotanga nyine image hari iwacu bintu bibera hari iwacu bimenyekane naho nyine idea yaviriye nyine tugenda tu developer kugira ngo tugenda tuzinjiramo kuko ndashaka uburyo tucinjiramo neza ko muri iki gihe turimo ari igihe cy'ibibazo intambara umutekano muke kwicwa kwirukanwa boss why mutatekereje gutabara mugatekereza gushinga association murakoze cyane ku kibazo cyiza ubajije nkuko wari ubivuze ngo ese ngo ni kubera iki ngo tutirukiye gutabara ahubwo ngo dukire association burya naje gusanga gutabara byari byiza ariko hagiye haboneka imbogamizi nyinshi turavuga n'ubwo habonetse izi mbogamizi muri twebwe turumva dufite umutima wo gutabara so zino mbogamizi cyangwa zino challenges zahabaye ntizigiye kuba imbogamizi zituma tudatabara iwacu still nuko tutagenda physically ariko hari ubundi buryo dushobora gukoresha kugira basho kugaragaza uko natwe turi kumwe muri same struggle n'abantu bariri niyo mpamvu twa create ino jizemo same struggle kari hejuru cyane niyo mpamvu twa create ino association kugira tubashe kugaragaza bikiri iwacu ruguru kandi cyane dushishikariza cyane urubyiruko kuko tugeze muri si itera imbere turi muri si itera imbere so dukeneye gushishikariza urubyiruko rwacu rw'ikinyamurenge dukomeze twige kuko dufite ubumenyi turi abantu nk'abandi twahawe ubwenge turi nk'abandi so tugomba kwiteza imbere tukareba imbere so niyo mpamvu twakreye no association kugira mbese barasa nk'abantu basinziriye tubabyutse bashe kumenya isi tugezemo bakoresha ubumenyi bafite babashe kwiteza imbere bamenyekane kandi tumenyekanisha iwacu tuhavuganira kuko ikintu naje gutahura nubwo amajambo twovuga nyine atozana impact ubu nyine ariko turazi ano majambo tuvuga cyangwa twovuga yoza kuzana impinduka muri future kuko ugiye kureba Martin Luther hari amajambo yavuze agiye gupfa hari nani yavuze I have a dream ni ibintu yavuze abivuga nk'abiri Martin Luther abatumshe neza ni Martin Luther ni Martin Luther ya ni Martin Luther hari ijambo yavuze aravuga ngo I have a dream avuga mfite inzozi avuga ko afite inzozi uko Umunyamerika hari igihe kizogera batazoreba kuri kala batazoreba iki ahubwo bazoba umuntu umwe bose naswe dufite inzozi nubwo tuzi ko muri Kongo twatwica ariko turazi ko one day izi ntambara zizashira muri Kongo twese umuntu umwe tube umukongomani ko twese turi abakongomani niyo mpamvu ino association yacu ihari tuvuga amajambo nubwo atazana impact ubu nyine ariko turazi in future azahindura murakoze cyane aimable arabivuze neza ati amajambo communication bice muri communication n'ubu buryo twebwe mwumva ko yego gukomenika gukangurira abantu kwiteza imbere murabona bifite uwuhe musaruro ku bibazo biri iwacu murakoze cyane nkuko avuye kubivuga ku bibazo biri iwacu buriya natwe twabimenye bivuye mu majambo kuko twese amakuru tuzi ubu nyine ntabwo intambara zagiye zibaho ku rugero uri kuri terrain uri kuri front wagiye ubibona mu binyamakuru ni ukuvuga ngo natwe ibyo dukora ubu nyine tubicisha mu majambo kandi
tuzi neza ko bifite ico bimaze kuko yenda nsubiye nk'inyuma gatoya nubwo turi hano turi gukoresha ibyo boss yadusabye ariko twebwe mu misanzu umwihariko wacu twe dukoresha indimi z'ayandi mahanga kugira ngo ibyo kuri suko tubizi cyane ariko twasanze yuko nimba ubu nyine turi hano turi kuvuga gusa tuvugana n'abanyamurenge n'abandi bantu bakeya cyane bumva runo rurimi ariko turavuga tuzwa dukoresha amalangue internationale kugira ngo amahanga kuko niyo dushaka ko babyumva president Tshisekedi ubu nyine aho ari ntashobora kumva ikinyamurenge ariko mu gihe twakoresha nk'igifaransa ku rugero arabyumva so iyo abona hariho abariko babikora muri bwa bwoko yumva yuko haba hari ikintu kandi message agahita yumva direct kuruta uko yoba traduit ku wundi muntu tuvuge tukabivuga mu kinyamurenge hakagira umuministre cyangwa umudepute ubivuga akavuga yuko ku rugero twabivuze hano babimusobanurira ariko wenyine abibonye live akumva ko ariko bimeze ahita yumva yuko bikenewe cyane kandi arabyumva direct rero umusaruro bifite nuko bigera ku yandi mahanga ndetse no mu bandi bantu bakoresha ururimi rutari ikinyamurenge mukaba mwibaza ko kuba tutaratabarwa message n'ubutabazi no gutaka kwacu kuba kutarashikira abo bireba noneho kuza kubashikira ariko kuza kubashikira mu buryo buri indirect kubera kuko twadukoresha ikinyamurenge twarangiza gukoresha ikinyamurenge hakaboneka umu interpreteur akagenda akamusobanurira ubwo rero biba byanyuze mu buryo buri indirect ariko mu gihe ikintu cyaje ari direct nawe urumva ko message ihitishika direct mu mutwe murakoze cyane mvuze ko ari association nkabakira nka association umuntu aribaza nse hari ibikorwa mumaze gukora deja mumaze gukora ubwo ndabaza John ubwo butabazi mushobora kuba mwaratangiye kubusaba no gukangurira abasore gukanguka urakoze cyane kuri icyo kintu ndiyo birahari birahari ubushizemo n'agaswahili ati ndiyo nyine dushaka gukoresha urumva ko umuntu wumva igiswahili ndabyumvise nka John ari uvuga igiswahili iwe ni umujournaliste nawe nkamwe sinzi yenda mundi murumva ko akomeye cyane urumva birahari je nso ndi mu panafricaniste ndi mu panafricaniste ndi umuntu nkunda Afrika kandi mvuze nkunda Afrika ubona ko turabanya Afrika ndi umuntu nanga injustice sana unarebye nje abantu nkunda gukurikira mu buzima bwanje bwa buri munsi n'abantu bagwanya injustice nk'abantu bitangwa ni ba kemise bagwanya justice ahubwo bagwanya injustice abo kurikirana mbese nk'aba role model ba hariho nk'aba kemise ba lefoka ba Plo Lumumba abana abantu n'abanyafrika bakunda kugwanya injustice konto jewe na mbere yuko ino association haba je na hari ukuntu nabikoraga ndiyo ntabwo mfite audience irenze siko ariko hari ukuntu nabikora nyine bwo gutabariza mu bantu twarabikoze avaye ko ino zina ribaho ndetse twigeze no kwikora kuri nani yawe ndiyo twarabikoze ku byagatumba yego niho tugitangira ntibiragira kure ariko twaratangiye kabisa birahari abantu babibona he ushobora kuri YouTube ukoresha platform ozi dukoresha YouTube ubwo nyine akaba dukoresha YouTube dukoresha YouTube ni Ace TV yego ubwo abantu bagenda bakora subscribe yego ba subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibyo ama emission nkazo zaca kuri Ace bazabayikurikirana yego cyane muraza kureba ka link munsi kugira ngo bahite bagendera direct yego bazabakoze cyane nubwo mutakarihi yego urabona buriya erega akaniko ka niyo role yanyu nk'abantu nyine bakora bino bintu no guconnect hano kakira ko murakora turama feel connected yego rero merci beaucoup ndumva mwari haye intego nziza cyane boss nukuvuga ngo mwebwe mwabonye kuja gufata ibindi bikorwa cyangwa se gutabara mu bundi buryo bitari vyibanze kuri mwe muhitamo gukoresha buno buryo cyangwa nuko mwananiwe gutabara muhitamo gukora bino murakoze cyane kuri icyo kibazo ubajije nari nabisuguye mbere burya naje gusanga ingingo suko twirukira kuja gutabara yego abiwacu bakeneye ubutabazi ariko uno munsi nitugenda twese tukaja wenda gutabara
twashikiriya tukagira ico kibazo kuko murabizi abantu kibarapfa kibaragira gute muri no si tugezemwo dukeneye abantu bafite ubumenyi dukeneye abantu bize so twebwe ikintu twaravuze yego nubwo bikeneye ko umuntu ajeho physical ariko twaje gusanga kandi turavuga reka twige buno bumenyi bwacu buzadufasha kugira tuzaje muri Kongo tubashe kumenyekana impamvu reka mvuge buryo umuntu ntahabwa agaciro kuko kucarico ahubwo umuntu ahabwa agaciro ku kintu afite muri we kuko naje gusanga ubu nyine kenshi ubwoko bwacu turi somehow anda nyine ntituhabwa agaciro ariko cyane cyane kubera uko tutize ariko muri iki kinyejana twaravuze reka twige tugire ubumenyi bwacu nitumara kwiga tuzagera muri Kongo ko tuzaba dufite ubumenyi ijambo ryose tuzavuga rizumvikana yo twabonye ari ubwo buryo twokora nubwo gutabara physically bihari abazagenda bagende ariko n'abasigara bige kuko hari igihe amahoro azaba dukenera abantu bazokora mu ma institution runaka so twese nituzaba turi muri koti imwe kurumva igihugu still tuzaba tukirimwo kandi ka tutakirimo kuko tuzaba dufite abantu b'abayiletre kandi dukeneye abantu bizi gisirikare niyo mpamvu bunyine anovuga ko priorite yacu ari ukwiga tukagira ubumenyi hamumenyi dufite tukabujana iwacu ruguru bugakora murakoze cyane niba natahuye neza ushaka kuvuga ko urugamba tutagomba kurwana mu nzira imwe yego kuko naje gusanga urugamba bujya ntibarugwana mu nzira imwe gusa kuko ugiye kureba muzi histoire y'abanyesirayeli abanyesirayeli barishwe à peu près 6 millions barishwe mu gihe cya Hitler ariko muri cya gihe hari abasubirayo iwabo hari abagwanaga ariko hari abandi bakomeje biga muri ubu ngubu abatekinologe dufite ba mbere n'abanyesirayeli ni ukubera iki barize muri cya gihe bari ko bishwe ntibacika intege hari abagiye kugwana hari abagwanya ariko hakomeza n'abandi bariga none ubu ngubu niyo bafashije igihugu cyabo niyo igihugu cyabo giteye imbere mu baganga mu matekinologi so naswe niko twari dushaka kuvuga abaje kugwana yego bagende tuzabashigikira ariko n'abandi dukomeze twige tugire ubumenyi kuko bizadufasha cyane Aimable ama animation muzakora cyangwa se ama emission no kwanima no kukangurira abantu mwavuze ko mugomba gufasha impano ese ni cyane niziye impano ari impano mufite mureba cyangwa ni impano zose muri rusange murakoze cyane kubera yuko mutubajije icyo kibazo niyo priorite nuko dukoresha impano zose muri rusange ariko ikigenderewe cyane ni ibintu bijanye no gushira hanze ico umuntu wese afite kuko twaje gusanga neza tubona harimo impano zihishe kandi zitabona ico zikora tuvuge nk'ubu nyine hano turi mu Burundi iyo umwana ari mathematician wo ku rwego rwo hejuru bamuha bourse akaja ahantu akaja kwiga akagaruka akaba umuntu au niveau national rero twebwe twaje gusanga muri Kongo izo mpano ntizikontwa cyane donc mu evangeliste mu conducteur muki nizo mpano duprioriza cyane ariko twaje gusanga n'umuntu ufite uzi mathématique ni impano ikomeye cyane dutegezwa guha agaciro kandi azakontribuer donc twebwe ico dushira imbere cyane ni science muri make ubwo abasore bitege ko mwaje kuba bufasha cyane ndetse abantu b'abajeni abantu b'abaeloquent abantu bafite inzozi zo kugera kure cyane mu guteza ubumenyi ufite cyangwa wowe ufite yose surtout nyine muri izo ngizo za science nukwegerana hariho ama competition tuzoorganize ubutaha abantu bazitabira cyane murakoze ubwo ubutaha no mwakuza arashaka kuba ari nejo hoba ari ubutaha nta kibazo John warogiye kuvugana niyumvisemo nkaho ugiye kuvuga narengeye kuvuga hari akantu warubuze ngo mitima izivugana ubu turi hano turi connected twese turi ku rusinga rumwe hari akantu warugiye kuvuga ngo tugiye gufasha abantu ndiyo tugiye gufasha abantu tugiye gufashanya n'abantu yego novuga ngo abavumbuzi sinzi mara ubwacyo kabavumbuzi ariko subwa ni twebwe ngo tugiye gukora gusa twenyine oya ukibibona nawe nk'umuntu ubona dushaka gukora neza dufite ikintu gishobora kuba cyoteza imbere hari imbaraga ushobora kuba ufite izo mbaraga no zizana tugacanga neza ufite n'undi udafite
turashobora aho twogera dusoza nta birebire ubwo barumva igikorwa cyanyu kiriye clair vraiment mwagisobanuye neza noneho nimutangira n'ayo ma competition yose tuzayageza ku bantu kugira ngo bayabone kandi kuraje muri byose nubwo musa n'abatarabona abageni Gusa irambajije nuko uyu munsi iyo umuntu adeclare ikintu azasa naho atagifite turemeza ego uyu munsi kuba twirwa tuvuga ngo baduha agaciro ngo natwe turabakongomani tugomba guhabwa agaciro nk'abandi bakongomani iyo mubona abanyamurenge bari kubivuga ntimubamubona nkaho tutariyumvisa ko turabakongomani murakoze cyane kuri icyo kibazo ufite ibibazo byiza kuko bifite ikiro yampamagaye neza waritabye kabisa hanyuma iyo umuntu yabaye viole ukora ibishoboka byose kugira ngo ugarurirwe droit zawe rero kuba tubivuga gutya nuko twabaye viole kandi tuba viole n'abantu batategerezwa kubidukorera kandi ubu nyine par exemple ministre Azarias Rubego yarigeze kuba vice president de la République ariko kuba uyu munsi bamwita ngo ni umu étranger ni ikintu gitangaje kitumvikana ariko kubera yuko ari violence akora ibishoboka byose nabo bafatikanyije bose kugira ngo babashe gusaba ubwo butabera bwabo babone droit zabo mu bisanzwe tubivuga kubera yuko tubona ko twabaye viole ariko iyo violence itegerezwa kugira igihe irangiriye kandi ntiyorangira tutagize icyo tubikoraho dutegerezwa kubisaba tukanabikorera nje ndavuga cyane tuvuga amajambo make dukore cyane dushire mu bikorwa ibyo dutekereza murakoze nyakubahwa boss ariko ndi kuvuga boss izina nyakubahwa boss izina niwe muntu naje nunganira kuri icyo kibazo waruvuze murambabarira ndakoresha nk'indimi z'abanyamahanga gatoya hari inani bita International Universal Declaration of Human Rights kurumva nireba rights z'abantu agateka kazina muntu kari international habamwe inani yavuga ngo right to equal opportunities kurumva ni right ihuza abantu kurumva nta mukuru nta mutoya nta bla nta ahubwo twe twaje gusanga turabakongomani ariko ugiye kureba ntibaduha bwa burenganzira bw'ibintu bimwe usanga twe abanyamurenge wari ukwiriye guhabwa akazi runaka wari ukwiye kuba muri position runaka ariko ya position kubera icuri ntibayiguheza niyo mpamvu still n'ubu nyine dukomeza gusaba ubutabera natwe izo droit zitugereho kuko ni droit zacu natwe turazikeneye niyo mpamvu ukomeza kumva hirya no hino dukomeza gusaba ubutabera tuvuga uko muri Kongo tutahabwa agaciro nk'uko byari bikwiye uko duhabwa agaciro murakoze cyane John mikoro dusoza John ese uyu munsi kuvuga ko turi abanyamurenge nibyo byumvikana cyane cyangwa tuvuga ko turi abakongomani nje no kuntu numva umunyamurenge ntabwo ni tribi ni ikintu kiri down nakantu ni buriya musanzwe population cyangwa se nationalité cyangwa se abasitoye b'igihugu n'abantu babagizwe n'utuntu bita nyine na groupe ethnique tribu gutyo novuga ngo je numva tutoshira imbere ngo turabanyamurenge uko dufite igihugu cacu ngo igihugu cacu gutya nyine ngo twebwe ngo banyiracu turi abantu bahuriye n'abandi mu gihugu numva twavuga ngo turabakongomani uko umunyamurenge si nationalité n'ubwoko yego murakoze cyane noneho si mvuga menshi kuko ndamukompleta gusa kandi yagishubije neza cyane twebwe turabakongomani ariko impamvu abanyamurenge bavuga cyane natwe tuguma tuvuga ngo turabanyamurenge nuko tuba dushaka kumvikanisha yuko umuntu wese uri muri Kongo ari umukongomani rero impamvu tubivuga kuriya ntituba tureklama identité bunyamurenge kandi na identité y'ubukongomani tuba tuyireklama kuko turayifite zose turazifite ariko ni sous classe y'igihugu
kandi tugengwa n'igihugu. Murakoze cyane. turasoje basore haruteraza haleluya Aimable bazitera. Oya buriya buri kintu cyose kigira umwanya wacu. sawa mwakoze kutuganiriza Imana ibaho umugisha umwaka musha muhire tugiye kwinjiramo Noheli nziza ndibaza ko mwese mwemera Yesu nk'umwami n'umukiza cyane. courage mu bikorwa mutera imbere Imana ikomeze kubarinda inzara n'agasuzuguro niko nzambwira abantu so bintu birakomeye mwisi Imana ikurinda inzara n'agasuzuguro iba yakugiriye neza hari slogan nkunda gukoresha ivuga ngo boss ni uyumva cyane kubera ko ni uvuga ibyongereza birebeye kavuga ngo where there is a will there is a way iteka ryose hari ubushake hacika inzira ibyo mukora ife kuba biri mu bushake inzira izacika kandi intego mwihaye uzayigeraho mufe kuda stoppinga kurota kuko umunyenzozi iyo ahagaritse kurota aba failings cyane Ego. mwakoze cyane abakunzi ba Joyful TV Entertainment naho ubutaha mukomeze mugira amahoro mugira aho muba mwubahwe Imana ibarinde inzara n'agasuzuguro jewe naritabye naho ubutaha